Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagya pun ang mga rinarinaw ang kulalan sa isagyang kaiyari nagagaw na pananadan. Na diyak na idipli lanilang sa isagyang kuto pagariakan kuya da sa linding idalaw inusi kadirasol. Na puso di marawakan na di kan na miplambusa sa tadman ang dapat sofrage isa yati. Sa ubadi kano na uba mararampa na asudar na uba ko pakaklas sa taman sa pakat. Sa wano kong banda sa dinding idalaw agus kahayati adya kan masarap din adya kan katarutopan si ipo maglola na kan si isagyan kayari na rin na tarutok ni ron so kalau di kan di ginawa ika landaman na sumususuan tanila kalang isa tila na buda ka pa. Dari patiri manasal senyasar puka sabal tidak mapabiru itajumani anita wantu di kau tetapi anam bersadu dimana inang sekarang kau dia nang semuanya bila gura benambah dinam yang kama maden sabut seri tetapi anam bersadepan tapi mana ina sekarang kakagi saiban toy nakagi dia tantau Asila menari nanau
Ako pa pong di ginawa Dinabudi na pembeduyang Kemanayari nari-nari Doai kure mata sunor ako kapang giginawai Salin dini dilalu Ikusik kadirasa Mula datang minggu kedua Kakagiri ya binare nagusa kapalangan Dagi di marawana Kena detamin dua-dua Kakakanamu sampanian Sama nguyud tajuman Kena di madu pagi dua Saya pakai tamai na perisi sahayat Kinauwana deku masal Terapi penuh punenakal Sama nayari nari-nari Nataroto paniyo na sukai sa uwinsay Kaya pipikirin kau Kau di kalau-kalau Suruh rupa-rupa Ay video na di manaw na o pag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 
Nama kapenyunan unan una ayah utua tanda tidak usumararam panang na udah wow kado na wow pernah kado saya dilekas sampai mata surina mahidina pinang ide karuna pepaka penasi mangaralum panang sade ada kokatarung tupi natang gedeni udena sasau musuau di gua gunau